Kubor nakaslem jong unongsan hima. Wailat Miki Shala MLA ka Juwai ula pelat patba ya ka jaka set kali kit nyut kabatip kum ka conservancy traction bat ka kali teliat nyut kabalatip kum ka refuse compactor jong ka Juwai Municipal Board ha ka jingya lang kabalalong ha phalau ka Juwai Municipal Board menta ka sngi ya kini ka jaka set kali latay hapo ka Grand and Aid Capital Asset arhajar arpau hadu arpuway bat ya ka refuse compactor latay hapo ka 15 Finance Commission arhajar arpau hadu arpuway bat ya ka CC flooring latay hapo ka 14 Finance Commission arhajar arpau hadu arpuway bat ka jinglot baro kalong shiklor khatlay lak Wailat Miki Shala ha ka jingkran ulay ro ya ka GMB halor ka jing Tracy Tom jongka khamtam ha ka por badan ka jing pangklam ulakran ru alor ka jingdan kam men penlong ya ka sor Juwai ka bakhut ulay tho ru baladap bansam ya ka jaka pelang nyut shikilong yeng Kanang mansuk kinong song man penyaklat ikinyut kibak puod bat kibam puod. Deputy Commissioner uba BS Sotlia IAS ulay atho ki jinglap jingsyam jong bat ka Shillong Municipal Board hakapor budang longkum Chief Executive Officer jong ka SMB. Ulong ba kamday kabasuk henday kabadan kam kalong man penkalay karu kam perkhat bat banya tray lang nakabanta banwan ra ya ka jingkhut jing subah. Internal road opposite DC office kane kadai hapo wa nang ba hayo musyang kani ka jingtray kadai ka badang long work in progress. Dina kani ka 15 Finance Commission nilaay siya almost all localities of Juwai urban area kita nilaay arpu southly ki work order 24 but ya kini ki arpu southly 17 kidai ki work orders kini ki bangi issue kila dep kila long completed but ka jing siru ladam but 7 lane newly kidandong work in progress but bangi kermen baya kini ngin pendep no khamkloi Laban kudo bakadang don kamukot duma Meghalaya High Court hakbayade bakanyut kanyer kabami na Juwai dang hakini kisngi ka sarkar kala pentip bakan shnaya ka jaka bret nyut hakli rian Nakaliang kasenjuk kiwa hech nong Juwai kalapan pa wakat ba kadang ye ap ya kani kajaka hakli riat bakan trekam kijing ka sor Juwai na markanyut kidang beteng ka Juwai Municipal Board pat kalapan tip baladap an penbet labuan benai ha kabayade ka jingkhat ikinyut nakiyo kidong basa kibriyo ha Juwai kumba kapaw kita kijing penbet jo ka Municipal Board kila ban 4 biang laong ka High Court Namar kata kalapatha ka Municipal Board bakan pentikena bakan siya magisin jam banweng ya kanyut kanyer man lakasngi klam da ap hadu bakan da kenton ha kanu ka benta jong ka Juwai ni ha kanu ka jaka ka bajan bat ki jaka syong jaka sa abriu Syo ka High Court kalapatha ka Municipal Board ban peni ki gisin jam bakan siyam nakabenta banweng ya kanyut kanyer man lakasngi bat ki gisandur bakadon nakabenta kanyut balom ha Juwai kat ba ka jingshna ya ka jaka bret nyut ha klirat kampat dem Hapadeng kini ki AKA buon ki bam tip shy shano ka Juwai Municipal Board kalit berat ya kanyut baka khat na sor Juwai. Kamu harus nyari wada pun cipun kini ki inisiatif wada sim da kamu Juwai Municipal Board kuda pengkrek to bat kuda pengkrek nenis kemat le bat yulti le walang ba kecil kelang yang i kami patba nang sesnong ki yang po yang gerun yang tiang yulti wa kesor Juwai tamu biang kita keburam ko juyo wo kam hang por hum chua batas nyau sulet ada yang kejinyang mut bagi tu dengan tak pun koi ya ke wak mentebu koman kam ko wi le ko wak ko khoi ko suba hai por ko muchwa henry hopai kat niwan yang dengan sulajat ke plastik dengan surya bakat kam terter yulti walung bang kam kini ke in situ long nala kam ong dari CEO yulti wa dawiu den itu jeklia ko pun poi cha kini ke wa baga poi se ka thon mar ban susong be tang ha ka jin Puno bukan kelar ke pemberkat, yang ke mindset kan kelar nak kata kemudian. Bagaimana pemberkat syutang yang nasimet, ini simet, ini berkat simet yang berkat ini jadi berkat. Ini yang berkat belum lah, collectively. Dan polisi kan lima, agak waste management ni, berintong tu ya ke waste bergenerate. Mar event ni, bedon sesuai setelah kepercayaan ini ki waste generators nyipin mi ka waste personal waste household waste biomedical waste kumta terter waste kami le but ngam harai but nialehi ka pala wala ngila badle individuals le kum ka kunun kum ka guru kum ka shnong
pun ke self help group, pun ke NGO, pendunai jimi juga wes, pendunai jimi. Kagaden ke cimti yang akau MLA, house name Arjan Katra. Dasdang nilai luti dia cemu officers, wakaman utolak. Hai tu ang bagi memfon, mempoisa, miulai ii. Neba kecing sekiat hai por mencua, wak ketulok yang ginong kini ki staff yang municipal board le. Dia yang senang uyok. Tadi nanti kecing lai luti yoi, dasdang mulai luti kat yosi bahano. Wan ke pandemik. Hapok ke sor juai yang i. Henry ku de poi keleng. Yang ke rilom kasi jain tiala ni ke state yang i. Kawat ko daman le ko wi ke burning issue le ni kecing yakram hapok ke assembly yang i. Hakawa leader yang opposition udah yenyu daungu ya ke sorkar ko dalam khmat de ke parti NPP hai por daungu pai le dem ye ki solve economic issue boy ya hado orang election MLA yang kucuai wanra ye por ne ba ki staff tu dem chua naga town ko naga juai town committee hai por ki staff tu dem chua ra gi bo gi upgrade gi por men galan feel pada em chua le ne I thao no chet you na perkat chua gi hai jing se khet to chua wan rai di chua municipal board to ra chua to tho chua identify chua I thao no chet tan em ke te gi gi hadin nei tele de yoi man issue politics ego election ego scam mi te men sen yong ngau ong ai por per le rem election le nei benta ijing bahal yang bertawan rak ya ketika development beroi kepar neba kinong chong chong yang besar juai ngaket mu ngati bo ngat skemo kisnya thok ni kini ke problem untuk dan minni bat kam jo le ter chibun kikam jua dan bo idang proposi ke poisa dem kam man kateu implement ni kini kisni go dawan kam tam dem ile ke proposal ko bo yo the ye ko water tank Kau kiwan ginong chong chnong la dem ke jing khawai ke bia la ne ke jing jia yegi ukut nya ke municipal won e umyeki hagador ko guna wo yo yarap ye ginong chong chnong kam jo le ye ke kari wo tan ye kini ki septic tank gi yong phi bat kam jo la chipun you the boy ki proposal ha kini ke 15 finance yong ke second installment ko daw yo I ha kini ki sni ko dawan ki wo pensuk ya kinong chong chnong yang besar juai han naklam katte la jan woro ke question hi bon na phi ku ong bai la da kan katte le ke main hi ke problem ko cha akmat to katte le bentawo yoi ya ke scientific lan phi kiwa chen ne gi chawa chen ne gi unclaimed dead bodies le de det tai abi rengkat wa kini ki perlok ki em ha ke jengat hindu ku em po besar juai ko wo chnai ya kini ki eco friendly crematorium hai tay thao yong ki po khle ter chi nei ben tao ki le yo gi pendep u thang ye ka met ki yong ki bat kam jo le ka municipal le u yo ko u dispose le ne u pen thang le ne pendep ya kini ki unclaimed dead bodies kani le u da dep chim ye ka rai u da katte dang em perdi jing tho agreement wa kini ki kenun go khnang go yo I u pendep ye te le ne kam ong ne ya u pendep u pen khoi ya kitu ki unclaimed dead bodies ke em po sor chua yong I bon sen ye chem ki bru mem de pat ki kai chem henry de pat ki kam opportunity will create employment will generate revenue ne ba bon ni waste to ye recycle kam man katte tengah yo luti le hejo ipor ya ki control yang rilom jang tian yang ini ni ki wa wan chkhmat le wo ye kre lang le ne boy ye ki pan ne ba Katur sedang lai segregation dawi dari segregate di waste ye piuchin hak cing benta wo recycle kam di plastik kam gini ki jam gini ki wo pengkelas po kam ter kiwa hejo ipor wo pen khoi penjingar bat kam jo le wo generate revenue